Kithir thip church ahem ki kim ponjia phan radatum chingrum si kim rang pon. Theriponi phai trogarni nihang langso bo phong terona rong along Holy Name Catholic Church kim kerang ponjia phan sammelangso sub center ali chekak monduli lapen nihang langso monduli mate orang thama monduli radatum chingrum si Holy Name Church kim kerang ponjia phan chisik chedang pon. Pinpur में Holy Name Church लकी इसी के थिर तंगा कर दम हेमलो bonta cek lapen toko arbo pen si kimrang pona jok ke dam tanga sengkan tomon narwe lapen tomon herai kang lumpik pen jok ahem rudun railu lasinon puthot babang so kar dom ahem ke thir klong pen ke pedo ponjia phansi kimrang ponlu labang so sa ke klem ke dam along dokmoka Rizuti Paris along assistant Paris Prince Father Samson Teron pensi cipatir pi pondo lason se bangso sa along samelangso St Francis Catholic Church along President Daniel Hanse Secretary Christopher Teron lapen katikis Benjamin Ronghang atum chetong dunsi sayang deng pachun pon samelangso ben ranjan terang nang kipal dia birta Malong News Bini Ladakh cingro putak tekeni alam putak thanta Bini Ladakh nihang langso Holy Name monduli long Samilangso St Francis Church Arab labangso ke pangkang kedoan pinidak nangacing room kurusar penceng lok Presiden Secretary katikis lapen rong arat doan kacitong kacing room alam tigala puhelo kedam tang Ladak Holy Name labangso kardom kardi ehem simrang det penapi tomon kithi kewang pen kahenudak ajoksi Puthot ingchin arlong ahem kikim gerang poni phan pura sangti arlong ke pangrum phansi kadogo wangsi labang sakam klem ponlo lasi pini pen ke kadogo bi chingrum si labang sakam cheng ponlo sang titigan sitame cirap citu bompo lapen kikim gerang sitame cheng ponpo kardo Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.